Mu yandi makuru umuyobozi mukuru wa Uganda Airlines Atojirima yatangaje ko gutangiza ingendo zihuza Kigali na Entebbe byakabaye byarakozwe kera kuko ibihugu byombi bituranye kandi bifitanye amateka akomeye atuma abantu bagenderanira mu buryo buhoraho. Ni nyuma yuko hatangijwe gahunda y'ingendo za Uganda Airlines ziva mu gihugu cya Uganda zerekeza i Kigali. Uganda Airlines yatangaje ko izi ngendo zizatangira kwa 18 Ugushyingo 2026 aho indege zizajya ziva i Entebbe zerekeza i Kigali buri munsi. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Igihe, iyi sosiyete kandi yatangaje ko izatangiza ingendo zijya iyakara muri Ghana guhera kwa 27 kwa cyaro na 26 zikazajya zikorwa inshuro enye mu cyumweru. Umuyobozi mukuru wayo Atojirima yagaragaje ko uru rugendo rwakabaye rwaratangiye kera kuko Kigali ari wo mujyi uri hafi ya Uganda. Ati ku bwanjye urugendo rugana i Kigali rutangiye rutinze cyane. Umunsi wa mbere dutangiza Uganda Airlines twagombaga guhita dutangira kujya Kigali nk'umujyi wegereye cyane Uganda. Ibihugu byombi bifite ibyinshi bihuriyeho. Uganda Airlines izajya Accra inshuro enye mu cyumweru ikoresheje indege ya Boeing 737 akanyerezo 800 mu gihe izajya izi Kigali buri munsi ari CRJ 900. Ati ku Rwanda ndizera ko tuzagira indege igenda buri munsi ku buryo abantu bashobora kujya mu Rwanda bakoresheje Rwanda bakagaruka bakoresheje Uganda Airlines. Bashobora kugenda bakanagaruka ku munsi umwe. Atari n'ibyo gusa, abanyarwanda bazishimira kuza hano mu mpera z'icyumweru, bizabashimisha. U Rwanda na Uganda bisanganye umubano mwiza mu bya diplomasi n'ubuhahirane mu by'ubucuruzi, umutekano n'izindi. Ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda Colonel Joseph Rutabana yavuze ko kuba Uganda Airlines itangiye urugendo rugana i Kigali ari intambwe ikomeye ku iterambere ry'ubucuruzi, ubukerarugendo n'ishoramari hamwe n'ubufatanye bw'abaturage. Ati u Rwanda na Uganda ni ibihugu bituranye n'ibifatanyabikorwa ndetse dusangiye byinshi mu mateka, umuco n'ubukungu, bityo ingendo zo mu kirere nimwe mu nkingi zikomeye kuri ubu bufatanye. Inzira Kigali Entebbe yakomeje kugira abagenzi benshi bigaragaza ubwiyongere bw'abantu bakora ubucuruzi, ba mukerarugendo, abayobozi muri guverinoma n'abavandimwe bo mu bihugu byacu. Yavuze ko intambwe ari amahirwe ku karere kuko buri ingendo zifunguwe zigira uruhare mu guhuza ikirere bigashyigikira intego z'umugabane wa Afurika ziterambere mu bukungu no gukorera hamwe. Biteganyijwe ko Uganda Airlines izagura indege enye za Boeing 737 Max na Boeing 787 Dreamliners enye. Uganda Airlines ni sosiyete y'indege ya leta ya Uganda yashinzwe mu rwego rwo gusubizaho ibikorwa by'ubwikorezi bwo mu kirere by'igihugu nyuma y'uko Uganda Airlines ya mbere yari yarahagaritse imirimo mu 2001. Iyi sosiyete nshya yatangiye ibikorwa muri 2019 igamije guhuza Uganda n'ibindi bihugu byo muri Afurika ndetse n'ahandi ku isi mu buryo bwo guteza imbere ubucuruzi, ubukerarugendo n'ingendo z'abantu. Kuva yasobokora ibikorwa, Uganda Airlines yakomeje kwagura higera yongerera abagenzi amahitamo ndetse ishyira